Ndakunyita ugeni uri ngi mwiroreri tubarira ni menya kihoto giaku na tutanathumura ni tugutaragirio uria mundu angigia na wakiri atarariha thina mbere wakiri Kirimi. Undu wa mbere mbuge purpose ya our judicial system that kuthia magotini ni kuhakikisha omuntu wonde uria athi mbere ya goti goti akugwata justice na that justice ingigwatikana ungimenyekana koguo ungionekana utina services ya wakiri utigwata justice state tayo thirikari ina duty ina nirenkeretwo duty ira twitaga obligation ya gukuappointira wakiri onakorwo maribimo maribagwo wakiri maribagwa very low fees but it is the state that takes it over igakuribira nituma itagwa pro bono, it's almost free na ni ensure justice ni kugwatikana ni muntu wonde the same case as a pauper briefs pauper ni kuonekana we muntu utigintu na tiki kana ki aka apply through the court aka demonstrate akonia court we atibotaga court kana state tayo thirikari na that duty ya gukuappointira no nginya ukoro wina cira igotini nigetha uthi ukahoi ihoya ra kuhe wakiri. Yes, no nginya uga wina cira nyamwa igotini nikenda appointirwa na no nginya demonstrate one lakini capital offenses tasio tamando ugu the first thing ugote kubota kuappoint wakiri waku the court automatically kuappointagira wakiri wa kurepresent so that unless tigokarega onotetetie tigokarega yeah that is a right na state ni renkeretwe nyamwa duty nuntu twinde tuli under the state kogu ni responsibility mwe ya thirikari kana state yes kuhakikisha mwananchi wonde akugwata right yake ya nyamwa ya sheria ya nyamwa ya haki yes. Haya wakiri Purity gathibore na nyamu ingi itagoratirire kati gwetworio icio wira wacio ni uriku magotini ni thengi muno Ithira tungirora thiini wa studio ino turaciona tuna gathimbo na tuna ratirici gathimbo hindi ciothe gakorwo ni ga ku maintain kindu tureta order monona kaingi muno wahota gukorwo jaji thiini wa igoti-ini na igua maundu makirutwo kana he wira urarutwo ukaigua andu guku ni manegena kana kindu giekika kana andu mambiria gucokaniria maundu thiini wa igoti riu jaji no akoragwo in control wa igoti riu na muhaka amwire ni ndi thiini wa crown giki mo respect crown giki ki igoti koguo arigaga kathimbo kau ni gakurehe tu ki order andu mathikanirie niguo cira ucio hote wikatia uthi na mbere ratirici wonaga ri na kaingi muno nicio wonaga nicio symbols cia magotini system ito ya judiciary ni yakorania atiriri githimo kia rights kana haki ya mundu ri no githie either way koguo ndugathie we guaranteed thini uria rathie igoti-ini ugathiete kuiga atiriri cira ukumira u kuringana na uira uria warehe thiini wa igoti riu ri ka kuringana na cira ucio urathie mbere uguo ri ratiri no igwe mwena uri wothe na ugwaga kuringana na ki na uira riu nikio wonaga symbol yo igitwo hau ya kuonania ati ratiri hari urito warituhira aiko urito warituhira ya kuonania ati ni ma uyu mundu nekire giiko kiu ratiri kogwa mwena ki mwena ucio koguo nikio wonaga ratiri yo i hau ta koguo ukaririkanio wathi igoti-ini weigirira ratiri no igwe mwena wothe. Haya kiuria kiu kingi hari twajitagwo Daniel Njuguna na nyumite mwena wa Murera handu hetagwo Matangi. Kiuria giakwa ni giki ni wonaga mundu ni anyitwo na ngwicia niho haingiragira guoya mundu ucio angithii arege hanini gugatuika ni ahurwo rumande ta thiku 14 ningi agaikaranga ningi agioka ningi arege ringi akahurwo mundu ucio no anine ona miaka ta 10 uguo rumande ningi agioka gutwirwo kaigwa ningi ni atwirwo miaka ta kibao kai hau athiaga atia mundu ucio atangikirekio kana hihi kugia na right tondu na athie rumande no ahinyikaga na no ta kiho kingi ohetwo hau hathiokaga ati. Thank you Kirimi. Thank you muno ndokiuria maita maya mengi ni dipendaga na ontoro uthitangitwe nau na also na history yaku ukuigwa kogu ugugwa wanarekua warugera twitaga board ni raisi muno gutura rumande kana ugutwike background yaku generally timbega also kulingana na igamba isira leo thitangitwe na leo niyo itagwa compelling grounds cia gukwima billboard koguo ugwa kwina urito na prosecution yagirwo ni ku demonstrate yonanie kwa kweli wewe ukarikua
either wabota kuruga kurega gucoka igambani kana wanaruga kogu probability yaku ya gwikara rumande iri iguru muno na tena uiroro karuta wakili alikagwa na togutwauga kuringana na uiroro karuta na kesi ire karuthwa igotini nie ikaditamini wegua se nyamwira sentence ikiruthwa wegua gwekirwa ndani kana gukarekererua kogu ni gamba riri karuthwa ni rikaditamini na kuringana uiroro karutwa gotini igamba ni itui igamba ni cira thengio muno wakiri kiremi muturi undu muna wakiri Purity Mureithi ni ndona ciuria itinathira ndamuthaitha muke muthenya ungi nigetha tuikare haha tuthio na mbere na gucirana ni ngatho muno ni gutugenera ni ngatho nawe mwiroreri ni guikara haha ungirakimenyeire kuigamba ni itu nikio ngwiraga goka tukenjera Kihoto amu nakio kiu Kihoto kiunaga utamugete na riu nginya muthenya ungi otoyu mahinda-ini mangi otamaya nie njitagwo Waithira mwithirania.